Мотострелки, усиленные минометными расчетами, отделением танков и ствольной артиллерии, единая... Satuan unit angkatan bersenjata Rusia terekam sedang mempraktikkan keterampilan pelatihan taktis di garis depan NWO. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 28 Februari 2023. Tugas utama para pejuang adalah menerobos pertahanan musuh di area tertentu, mengambil ketinggian atau pemukiman yang dominan, lalu menahan dan memindahkannya ke kelompok eselon ofensif kedua. Tampak dalam rekaman para pejuang belajar mengoperasikan beberapa peralatan perang terbaru. Dengan dilakukannya pelatihan seperti ini, para prajurit diharapkan mampu bekerja lebih keras lagi dalam mengalahkan pasukan Zelensky. Video yang diunggah di akun Telegram Kementerian Pertahanan Federasi Rusia dibanjiri komentar dari warganet. Мотострелки, усиленные минометными расчетами, отделением танков и ствольной артиллерии, единое подразделение. Тактическая рота «Шторм». Основная задача — прорвать оборону противника в конкретном районе, занять главенствующую высоту или населенный пункт, а затем удержать и передать его группе второго наступательного эшелона. Командир отряда с позывным «Коба» в спецоперации участвует с февраля прошлого года. На его счету не один десяток удачных, дерзких атак. Говорит, программу подготовки бойцов «Шторма» вместе со служивцами готовили исходя из собственного боевого опыта. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.